Koji je najopasniji kraj u Beogradu? Zna li iko? Kako? U Beogradu. Aj, evo. A? Mislim, Pa ne znam, svako po meni, svako brate, će reći. Karaburma, brate. Kako? Po meni Karaburma. Karaburma. A bukvalno od stare do zadnje. Znači to se sjećam, brate, kad sam ja isto bio, evo, srednja škola, u jednoj godini 11 ubistava za godinu dana. Po ulici sve ono, Pa da. Tako da, mislim da je Karaburma, ono, i dalje, pa gledaj sad, oni su to sve, sad policija sve to, ono, znaš kao, rešava, tu se i dalje, ono, dešava. Ali realno to se ne može riješiti. Nema šanse, nema ti, ko za pravi most, brate, isto. A tako? Pa šta ti, pa, evo ti, brate, policija, ali si Slabe, ima, ti, si, bre, znaš. evo, uhapsi jednu, šutra, dvije dolaze. Pa kak, pa ne, Jel tako? njih ne hapsi više. A i to, bukvalno. Majke bi bile, sprdeju se, ono, ble s njima, užasno. Brate,